kwasia no wu se kwasia when ya say ya de na ya paye ama Ashanti aboso mo kwasia ni mu abu ni abu mother can never be. I am Becky, me oba me no. Your mother can never be me. Your mother can never. Uma me kwasia no. On kwenye ni tipani mi o. Uma me abu no. I am somebody your stupid mother can never be. At the age of 37, oko. Mama yentu ya mufo. Na yenhunu se a former obia besha former bi. No matter how powerful you are. And I won't not them my man can't was a near Juma. And since they say I will no wedding. Say na kwasie, well we're down no wedding. Juma. Oh, Nami Beku, I've been paying. Yeah, well, who was shy to them. Near the Asadam and I was shy to them. One funny Jimmy in Cottonase. Order for a Hamburg cemetery. Hamburg cemetery, and I'm away. Now, maybe some no dinko mobi. Matisa brother be a wua, brother your friend AdwenepaHene. Na AdwenepaHene no wu here no. Enipa bebre e jubilate. Enipa bebre ni agye. Ebi mo ni agye a omodi de ekaso. They thank God. Sa AdwenepaHene wu. Nipa bebre ni agye. Nipa no wo mo wira ho ne kakra bi. But ani gyefo le dosu. Wonim. Aha ye cemetery. Wo amana ya dawi. Nipa na hye ho. Aha. Say ahaya she, ahaya you know, each one of us will taste the death. When him say owo e ka atamfo bom. Ahemfo me no bi na wo mo nka. But the bra ya chi Yesu no, ada na wo ka bomu. Even ohene Saul. Abra nipa okum no e be ka che David. Na Saul tane David pa. But nipa obeka say wakum Saul no. David mayekum no eno che say Bible say wotamfo okonsohwe ma memo wani nye owuo ya ade a obi anim de wo wu achi ena obi a woni nkrabia. Of course ebia brother no okasati anipa bebre wado nyankopon kwa nye judge na owuo ene ya ade a so otise wotamfo akwapo yare a menu adofo ema wani nje Eniama mienu na nipa bia ontimi ndoje da owo ne yade one de abo ne da krope ba de bia wo wani age no wo beda ho de bia wagya onan wa be ye burden ama wo yire na wo yire apo sa yemfa nkom abusuafo wa ye feda ne ne adofo momma yemfa social media no anya nsempa da bia ya na meka social media eniama ye kan wo atama nkwada di mpanimfo nyina no Yema beba behwe aba betie onipa bi wo ho a nia obeya obewu a obekọ no obi ba be ware oba ye beka se anye nipa oh dabi na ne papa mu ade oh yeah papa wa wudie nanso ane me ba wo pa meto na badin adentia na papa retia se no yini papa me ne adafo momma ye nyina ye mfa AdwenepaHene ewuei entu ye hofo na ye nye niema etere obi fom wa mama yemfa your feelings emotion yemfa niema yetena emani pamu aye ade a mempa ye argument ade a mempa no se me yima no woni pam mentanya me ye bat mentanya me nu adafo se obi wu na wani gia wo are you going to live forever? No, you are not going to live forever. Mama yemfa brother ewuei enye entu ye hofo Niama oye nyina wagya hoko eniama ye japade eni adanyina wagya hoko at the age of 37 oko mama yentu ye hofo na yenhunu se a former obia besha former bi. No matter how powerful you are, it doesn't matter anointing ekura ubewura former bi hwa obia wa Bible wo bia nyame di wuo ehuna ne bia pa ache so mpeso obewu Exactly a pacho. Nipa bebre pacho adentra obi nim de wo wu achi. But wa wo hwe me. A wani age. So obi kuru awu ya pai ni tima wo no. One day you will be there. Ema wani nji wo tamfo wu ho. Ema wani nji wo tamfo yare ho. Ema wani nji wo tamfo ni hia ho. Ema wani nji wo tamfo na ba wu ho.
ebetima to obia kan kwanhia timi to obia ye wo wiase de yempe ena beto yen eni adofo mama yemfa ntu ye hofo ni yemmo brapa ni yemhu kwa ye befa so a ye be control social media ye di betufo na yanya ne mabone nguo na ochira bi no se bibi body bi to ye na amedane fidie amaye menua aha nipa me beto o mo kroma na me nim o mo pa me ne o mo nante ye dodo na o mo nyina ewu the number 4 pa ni nyina ewu o mo nyina ko yenso owu ede yanim owu atwede oba konfro obi abafro bi mesre nipa bebre nipa binum edi atem nkwada na bete ne yire ne bete abaha no of course wayamfo nso bebre me kwa na mehwa na ade bi na o ka asem bi na mehwa akwada ketwa young boy anyame ye wadoma wanya yire fefefe awo makama na wodi mpanimfo atem na metese boy one time me pacho wu na me nka bone e wonachi na me de yemfa nto ho se ena kunwa wei me de to me de mena me de tia so anye ye ne honam ne moja wo social media na eda ho a musora na mo de mo maba beguo na mo kire niema ene moja pade ne niema I'm telling you ofia ni bi kura wo ne nje de wo ye no aya ne ya obetima yi picture obeyi uma picture e de akoye bibi etia nti moma yemfa ntu ye hofo membe gina me kanfo AdwenepaHene otiase oya niema bebre nkofo bebre nso ya niema tia no but oya young boy nti wantumi antu no hofo wantia futuo ne mfom so oya ye na amanfo abobobo nanso no moma yentwi break because owo die aboa kura wu a yenka na chiri bone aboa owu a yenka na chiri bone tebedi nyame pamochawo aha obia be wura happy wo pa wo na ye hwan hene wo ye the king of Africa wo be wura forma na form obia nim de wo ba bi o hye no no nanim feeling na o feeling wo ma yemfa ntu ye hofo ye hu se eye denara ye nyina obia be ba bi nyankopɔ ni hira ye na on ka ye ho na momma ye hu afutu a ye de be ba radio ene TikToker ne ire no hu a na koma beto ne yam de nyame pa mo chew bebre otumfo nyame hira mo dynamic papa bright ni nyame hira wo aboa esa vigilance agre very aye obi ade onyame kunkwasiafo no waku no mon kancha ne yire jimifo no safi wo meye video no momidin wo meye video wo ba wunim se de de wonsa ya adwuma wo meye video na ya Ashanti ga ya kofa me film ma me twekam kan wo ma me twa bonti no wo ba kwasia tese wutimi koja be mama ni bedi du papa atem wo ya boa kwasia ba aye di ensa wo twe ya mo aduane adi kwasia wo ya adwuma Ashanti ga na menim se watutu kwan enu ti na me mo obi a me hu nipa bia ntimi hye jacket wo yo wei what ya brochire echefos brochire e na su chefos wasiafo kurasefo what ya brochire echefos Ashanti ga wo kasa Sɛcrɛt time wo kasa who was speech impediment when my dear friend impediment cause said wo kasa na say am for an go school won hey who's who did this e ba ga no na mo bi mama who's who did this every na kwasia na dia ja na rekwan ya befa so abere ho mo Ashanti ga na Ashanti ga no hwani hu fimbi mo ho se bola so kwasia we yewu amoma ya so nkwa didi na AdwenepaHene Jimmy yire no awuo Jimmy na ku no Jimmy Germany omani ati wo mu nses Germany for mu ye nkurasefo ama enkura na Germany na ma bi na odrese odi nyama boni tinya wona ho mu ye mu ama nkurasefo kora ni abochefo mu ye nkurasefo Germany for ne di kan wo wi na Italy for aba mo ya fu mangasa hwede esa mo we
Chese mwenya jacket ashe. Enti mo bo afia Schwarzenegger di. Mwenya jacket ashe. Wo kwasia medina mo de kwaji sika no. Ba bia mo kwaji sika no. Ni e de mo yi sare ka no. Enwe wasiafo. Afia Schwarzenegger no fi. What me bad me did my time because of a check. Me free baby a woman I mean free. Tie, me free baby a woman I kwasia no Becky. O free o. O ma me kwasia no went me atetew. I one who say yem fast sperms and change DNA. Where who's a home? Utimi jina ho ma be ma didi wo papa tem. Ujina ho ma be ma edidi wo papa tem. Eye wafuno se toto bento wafuno shepe se de wanyo ode pua wufumpu ni wufumpu shepe se de wanyo ode pua there be when a white comfort ni the same ne comfort dia de epena oyin ma jake kwa wa boda no sha so ma de bulu wa sha so ma de bulu the money mon class to Germany why am mumidi wo fi aboa store be metini agina to ade wo metini akọ ade akọfa table for jacket we be jira she jacket me nka e dia shase me se wo ma me twa kankan Becky me se wo ma me twa nyan me se wo ma me kurasini na wan tetew wo ma me kurasini na oni nse onu wanya ode poa wo ma me nye mo na wan treat the white no wo ma me di ode poa wo no e na ode poa kwasia bema we na bema we de bema we oye de bema emma ni timbe di wo papa atem wan we ye wunya hu hwe o draye made wunya hu hwe dia ya chense na ba beto wunya hu hwe wa wo de ayo wunya hu hwe me de me makasa me na biku no because me nya ho Jimmy na de ne koye we no bia na yo Jimmy ne ko gina na adwene mu ani wo wusa kwasia ukunu wo oye kwasia no wo wusa kwasia woni aze ya de na ya paye ama Ashanti aboso mo kwasia ni mu abunu ni abu mother can never be I am Becky me oba me ye no your mother can never be me your mother can never wo ma me kwasia no on kwenye ni tipani mi o wo ma me abu no I am somebody your stupid mother can never be. Your stupid mother can never be. Yanya comparison. She me mana matete no no. Na she wo a wo ma me atete. No. Say me your ba wo ma me kwasia no she can never be. Your mother can never be me. Because me ba ntini nkodi etwechi e me didi matem. That is it. Me obi a woman me aboa no. She can never be me. No. Because woman me nim nyansa no di bia tetew. Woman me wo nim nyansa no di bia tetew. Sa woman me di nyansa tetew a. Say dem me nwi nyansa na e di dware me na. E ka wont na dem ma be man kan kire wo say nya adwuma. Enti de say awu no were. Say na kwase yi. Wewe da no were. Wo nya adwuma. Mesro. Oh, mesro. Now, because I have social media, and I never have ba, and I never papa ba. Becky papa se wusi adwen papa pe yasia na chese wusi adwen pe hene yasia na chese woye kwasia se di adwen pe hene be kan no Becky papa se wo kwa adwen pe hene yasia na chese woye jimifo se di adwen pe hene be kan no afi Becky tie wo na akoka cha adwen pe hene se o papa de pan no ene dada wo mame no wonder se won so to them ni eto aduane ma wudi na wo cho se twaboa wunim twaboa wo te dem ni emu aduane di enu afuna ya hyen se de pompi utru mu ena wo cho se
rabbits crying tree day. Rabbits. Wo say rabbits. Yeah, the pound the di woman make kwasia no wo. And I was here did na di aduane. And then what did they 2020 to Adam come as Yamisha. Wo was Adam kwasia 2025 or about to say when you do ma. No one that say we fly a helicopter we fu. One is Sam George one in a fuso. What do I also want fe. What do I be behind if you when him dia ebesu na ase we di for me. Wona anya fe, wo fu nya fe, wo to nya fe, wo no fugu fom, mi oba blaze anka hu. Wo no fu egu kotodwan, wa doa. Ene ye di aduane adi wa, ene wa wo nkwase afo mienza. Compare toilet bi na twima ye se oba na didi. Wa ba tsabe please. Wo ma me che. Wa be ba be pa ma che no. Wo ma me ye kwasea. Wa be one why please no woman me che woman me kwasia wa be ba pa ma che no woman me ye kwasia woman me ye kwasia ujimi no kwasia ye made young girls want to say well my woman na bekiti because omo do omo say adwuma ntino omo oska omo kono makoye surgery no omo woni bi what in kuko buo we mu o Germany dem na me kan se ma me adwuma ana wadoa fumpu di duchi sa na yefrewo jam utwa mo asa no ko fumpu di duchi uti ni wo yefumpe uti eno ye fumpe na wo nan fiamfia no esisi wo na achiachia you want them to be here sister ya shemini boni kate se ya bi bobi no na ya hwa wo nan oba kwadofo yese wo hu so bo we bon wa kwadura ma hu ntimi nsore kwa nware wo kankan sa atsen wate wo kankan sa atsen kwasia mo ma ya video na mo mi kwa fra kwasia na Jimmy na ku no na AdwenepaHene Jimmy doctor say dey metwa mo bebe me ba to fa me Z fold no ma me why kwa fra ni fra Samando bra kwa fra ni fra Samando bra no mo sambe ya video kwasia ba wo chabo ho so entu timi tira ho ma be ma didi o papa atam wo ni pemu abua ni pemu nsesa na wo ja ye mpese ha be si AdwenepaHene na se na mo mo kwaye ne kwasia wu mo ma me danya me ase na makọ adwuma kwasia bi obetra me bi anyame beku no me nya daje krase me wosi won time onyame beku no AdwenepaHene ye wa wu wa shai so de mo ne de aseda me nyame wa shai so de mo won fa ni Jimmy nkotena ase when the 40 na wudi a Jimmy na ku wundi 40 na wuwa Jimmy na ku we Jimmy nyame ha wu Jimmy no do so ka fa kwasia besenko se wu kunu no okoposti so obi abomedua pacho minini mi no wan edi kan wasamado ne kwasia me ba cho kwasia na ye no mso benda ben na me nya party wo TikTok live mamo cause and me pesa mi chiche muska pesa mi ye momo soare kwasia na ye no don me ye no ye beto party ye beto party esa ye Easter enye mi disika be bramo mi be bom musika tuo no esa ye Easter ye beto party me mamu 50-50 na mo de akoye de mo pe pese me mani pa be 150 Ghana cedis pacho ye beto party mo channel so asabi mo mamu ma me refidate no next week Thursday party ye beto party Asante for se me ko party meto party amamo meto party amamo ni Asante fo nyina kwasia no sikadwa kofia bono wo de ne kwasia fi Asamando ba wamra no meka me fi asem no fa Asante fo nka ho kwasia
AdwenepaHene Jimmy no ko jina na Jimmy ene ko jina na adwenem ena doctors call sen ko mo ko yes surgery yi ba Jimmy no eyi ni a ekuni back ensra AdwenepaHene Jimmy na ekuno Jimmy abu me video no me kama sembiem one ne yire na ne nantabro se dabo ba de se wo na esi form se dabo oba atokuro na wo na mu oba bad luck wo de twa bad luck akoku be ba Jimmy fu kwasi a wo twa bon nti no unyo obi no odi a una atimi gina ho e ma be ma didi wo papa atem ni ere wo papa kwasi a no ene na busuafo no so mo de wo Jimmy ba betina yie na se a wanim se homework a ye ntimi nye efi anochi wa I miss my brother Richard every day eto da na pese me ko baby o I miss him every day because me nua no won nyet se me wo wu ye me ni nua bi a wo te so no me nua Richard won nyet se me eti me ni mienu jai ba na dia me da ya me ase sa AdwenepaHene di ni Jimmy e ko bo nsam jim kwasi ayamade nkwasi afo mi no me ba cho America ha na wo ko Ghana me sro ade e pen bag me wo bag am person ka me de ma na me tua SS luggage $200 na ade ko me sro me ba ni stane ma suitcase ma me pa chawate acho any here ne ja AdwenepaHene aboa na Jimmy everywhere bi kwasi awese ubiem na ko ese ebisi wawu ebisi omu ye aye stories isi ade abusianfo confirm am ye mehusu wawu na wo jera na di na me beka social media na yenyusu ye no se boy bia no ye ni ti no so di social media ni Jimmy boy bia wo so wo ye ni ti wo he kasa ni twi a wo kan ha wa not na won se no odi Jimmy ebi no obi a amanfo ni usa basi esi ni pa na film obek ye video bi se wa frɛ no na o train na wa ko no odidi nkofo atem eno na me ka ho asem no ade e serious kwa Ghana na afa de se didi agro social media nkofo nya ne pa bebre free so ba ye ne basa won sa AdwenepaHene film mo am kura mu nya nipa no motuma jeje de se why say no bi akuno tie be gina so na ye akasa na ye tutu ye hofo ye be fan se mienu miensa bi a na se me se kumawu ye se skin tone fion se wan skin confion se wan wan confion se wan ga ya owu ya afede ayi AdwenepaHene ko fa ba se na tare bi ira no mo na eninkofo ayi like nkofo ni ba ko na akuno abra no ni nyina so bia e try say all platform nti obekasa e kasa ya don dwini pa ho hwe bia na like fie wo be du si a wo pesa wo de ade bi said bi bia don se wo nyina so bi na wo kasa kra de enye ya ba wo ni nyina so bia you only have platform wo be kasa gu nipa na ni mase kwa ade nipa na building na no wo dwira gu enti e ma won nkofo no bi de abufuo kasa ga na wo so wo be kasa se ne wife se wo ni ewu ye na ni nje ho yan fa no so tonchen na se ho no wakonya tanfo ba ku no yan fa tonchen he adagrada ni nua keto ne nya kasa wo nua be wura to ko no enya kasa wo be wuram e be kanse mi chese don bibi wo wiase o it's so funny say asofo egu TV so omubu nkofo nyina wo ni we omu bibi na nka buza ho se we se nipa du egu na sore dem hwa agrada hwe nsama mo kafa agrada ho so amafo ko na sore hwe osu bempa hwe nsama mo kafa osu bempa ho so amafo ko na sore hwe opambo obofo wo di abobo hwe nsama ye kafa asofo but still people goes there so sit down and think say there's something somewhere to maybe no mo bibi eti wo ni bibi ni men ko challenge no sa wo nko ho a wo nko ho hwe nsama wo ni atra na yiso kafa ajagrada ho ma ajagrada di ebufu be fa odwan be twaye te se wo ku afi wiase ade etu se enya wo kura na obeka se ono a enkofu bebre na na omo asem to muti social media enena ni weku external ni weku enena ni weku external ni weku na mo de mo personal life aba na mo bubo mo hudua na mo kansem hwe ni ajagrada ko dina si say di 2 years ni wunya kan ho asem AdwenepaHene ajagrada kan so obi wunya mu gu nsan kansem hwa Asante on asa eboni Asante to kwai otiba gutumi ye ntoko aga ya oni AdwenepaHene kan ya o ka say Asante ni boy o say oni AdwenepaHene ho na be wu fasi sesi AdwenepaHene wu busa ho say ga na ni baji ana ga ni say sometimes ya na misuro man say ga bi say amrante ho Asante ni boy bi sa oni AdwenepaHene na nse ho na kasa azisa AdwenepaHene wu ye no na kasa azisa oni AdwenepaHene ko chei we are Asante na udi bono fatem don metia me Infantino so because Infantino ye mo a me mfa ho say me nya abo ono an lie we are Asante waso camera so ne bono fo kunti wo be kasa me aka say ya line ne bono fo hap ya line Asante fo hap monko debi
we abuni no aso ida wudi me sisa Asante ni boy no otumi di do mahena tema na mai din obehu obunu ni bi hwe ayi AdwenepaHene Asante my foot the simply because wa konya ba bi atena when a coins bi abin se wonya sika ana ahoma so aba wu obetena gegegegege once odi na akoma yare obetena wona ai se me fa se wapon adwuma kra ba na bi a relax na abeka ase bi a AdwenepaHene tena wase woko mumbi mbetena social media ase moko na mu bubrom don fa na wo de ko above views na ope o above trending na ope obetena social media o ye de bi a trending ni na ope opesa amanfo be hwew ene wo he ni pebebe no ye fe nyina ye mfa nye afutu ene wo he don social media trend hwe ayi boy ya ese twene enuan no ase wan last time me hwe ni video bi a wodi Muhammad atam he na we diwa cheza atam na wodi ni kura eni nyina so he is just insulting don man nya wadwen se e bia wote baabi obi ti baabi na wakeka bibia sa o hwe ni aja ato AdwenepaHene e bi kura wo start a wo ye do platform enu AdwenepaHene platform waya de na yire baki aka ho ene woy se social media na ye pet trend social media na ye pesika dia ene woy se nka ye beka se okay ye krusu ni social media account na ene wanya nkwa se nka ope account na guo no but won anu wan yefa eti account na yenya na ye dwensi ye wo numbers ye de ye ne ye pe de kasa anyhow but na wan ye de attention obi image because the person is not there now they kasa anyhow don ye hwe bibi yo de ne me be kan don se de wo da no wada ne obi an oda no wada o enti anu why careful when you wase no aba issue bi na abaga na obeka bi mesi mitumi hwa AdwenepaHene na me hwa wo de atamfo wo no mu hwe me hwe ayi social media mu didi agro ayi vice president bitumi nya fem betra so wo wu de wo wu enese na me hwe ayi Captain Smart nyamwa ade omo we anim nyina jimifo me hwe Captain Smart video bi na ai de wo musi ku fantefo de too much ne nkwasiafo ikika MPP fo ikika ana wo ka bi Infantefo ba pani eku omo infantini bia ba na eku no Ali Muhammad tiase on ho to na Ali Muhammad onwuye Ali Muhammad wawu Ali Muhammad ntimi busa say Captain Smart eti omo a wo kase den infantefo be divide na eku omo nti je bi dan kwa no wanso omo dem ayi be kunkun omo no omo so je bi dan kwa no won dem ayi be kun ne don eni me bi ha me say social media na me monwa hwe abranti wo ko so we social media ni ebimu yetumi di omo atam kikansema ensem fata sa Asante ni boy no slim guy bi se woni ayi AdwenepaHene ka sa ni obewu first ya kohwe no bituma tan wadi ayi ajiman badu se wana tama don e de en o fa jama Asante fo ana o fa jama bonfo eno de na ebebrew AdwenepaHene tena so o fa jama bonfo di Asante fo atam de en akosi sei e ko wie sei e de na kosi ye don mom ye nwen kakra wate ye tu kwase e be nipa social media buy a plus bi ma a obetuma nyanya coins bi ho eno na ebi social media create time mo obi afani wo social media obi afani case wo social media obi afana manye wo social media just be careful kakra metuma kani fa AdwenepaHene de na videos ni na fa tufu won to o wasem e ma na mukunu mu din ko asema mon kasa we oba bia na atia wades na ukunu ye nema bia nya ka kire no because ka AdwenepaHene wo yere pank wo mu AdwenepaHene ko yere pank nema bia wo ye nko be jai ko be fere inkurasefo aware na nye ware oba obetuma kamasem enya wo so wo kwans bia wo nyanti wo oba ne miena no ene wa na wo bo amana wo bo amana no wakotom oba na wo so oba kusakusan o ma wo nhye ite wo oba no ntumi ntia o oba afon fa oba obetuma kamasem maame a won kan ba asem ne ba ne sepoto yesi so ye namfo bibiro mo sepoto no maame nkomasem so mu gya be kan obi asem ba maame o mo se tia o mane ne o ma nyina ya defo kakram de bebro no oba de nhira won tin ne mo nyoka se ma ne kwa akire ni na enfa tutu ye hofo emu do wa sha me se ye den e blow na pa